I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Kažete, danas ću vam objasniti kako i šta trebate da imate da bi monetizovali svoj kanal. Tako da, ajmo da počnemo. Kao što vidite, prvo treba da imate oko 1000 pretplatnika na kanalu, znači prvo 1000 subscribera. Sljedeći korak da imate 4000 sati gledanja na svom kanalu, znači da imate tih 4 javnih sati gledanja da bi ispunili te uslove. I druga stvar, kanal ne smije da ima nikakve opomene, neke kršenje smjernica autorskih prava, zato što YouTube to odmah ako vidi, on odmah to skida, tako da ne možete, ako to imate, ne možete monetizovati kanal. To su znači te dve stvari. Treća stvar, znači najbitnije, znači AdSense nalog. Znači morate imati AdSense, to je preko te platforme, vi dobijete, dižete novac. Sad, trebate napraviti taj AdSense nalog, sve su logovati, sve. Prvo što će vam kaže, poreklo, znači iz koje ste porekla, Srbija, ne znam, Crna Gora, Bosna, ako znam. Znači stavite koja ste država, iz koje ste države, onda URL kanala, znači link kanala, kopirate i prenesete tu. Znači, ali to sve možete na AdSense-u samo kad YouTube odobri, znači kad ispunite uslov. Oni će vama YouTube da pošalje jedan mail kao meni, pošto ja uskoro ću monetizovati kanal. Pisat će ovako YouTube partner program, JPP, tako nešto će da bude. Od tu, znači imate kliknite nešto plavo dugme, tu kliknite i prijavite se, znači na sud. Imate verifikaciju 3 koraka, znači ta 3 koraka koja treba da ispunite. Dakle, poslije kad ste ukucali taj link od kanala, onda trebate tu sada potvrdite neki ugovor da prečitate ako zanima, interesuje, onda kliknite prihvati. Sad, ne možete baš odmah da monetizujete, čekat ćete oko mjesec dana, znači do 2, tako 1,5 mjeseca, zbog, zato što treba sve neki provjeri, znači imate 3 koraka, ja sam prvi korak uradio. Drugi korak, on se, znači jako se zove koraka, znači nakon nedelju dana se taj drugi korak uradi. Treći korak nakon mjesec dana. Sad, dakle, što tiče zarade, zanimljivo je oko, znači, 1000 pregleda, znači 1000 pregleda $10, 10 evra, $10, zavisi, tako bi trebalo, ili $5, znači 5 do $10 zavisi, znači 5 do $10. Znači pregledi su vam najbitniji tu za zaradu, subscriberi su bitni zbog pregleda, a znači ako imate mnogo subscribera onda će imati više pregleda, znači naravno će vas publika vaša prvo gledati pa onda nova. Šta sam htio da kažem, znači kad to sve uradite, znači nakon, šta sam stavio, kod zarade, znači trebate samo da začekate to, da nemate nikakve smjernice, kršenja, znači zarada to i preko deviznog računa, znači na vaš devizni račun, znači ne može običan bankovni račun, zato što ne može da znači devizni račun traži YouTube, devizni i tu će vam ležu pare, znači zavisi kakve budete klipove pravili, znači to sve zavisi do klipova, do vas, znači normalno, nemate tu nikakvu platu, samo brate, šta si snimi, tu dobiješ, šta sam htio da kažem, i da možda zarađući preko reklama, znači ako na primjer sad evo ja video ovaj koji snimam, znači izađe neka reklama, ja mogu da zaradim pare, znači zarađujem i od reklama koji vi imate, koji naravno skipujete vam dosadne reklame, znači meni YouTuber ulazi u korist, tako da što više reklama ja više zarađujem, a i plus pregledam, što više pregleda onda još više para su zaradim, znači to je takav standard, znači kako doći da su se savjeti koje sam ja koristio, znači prvi 1000 pregleda, znači ovako, prvih 1000 subscribera, trebate da, znači ovako, znači nemate šareni sadržaj da pravite, tek kad napravite malo više subscribera, mislim 15, 16, 1000, 17, ne znam, 20, sad imam oko 17, znači jedan sadržaj, znači predelite se, hoćete igrice, hoćete gaming, znači smješni vidi sadržaj za decu, ima 300 nekih vlogova, znači baš
znači izberete za jedan sadržaj i kada pravite neku publiku, već možete da širite pako grane, razumete? Igrice, onda već krećete na ozbiljnije teme, znači tako nešto, znači to sve tome vodi. Znači kad prođete tu verifikaciju to, onda će da YouTube vama da izbaci videe vaše i onda izaberete sve videe, znači sve izaberete video odjednom, izaberete sve videe i odete u monetization i odete samo ono, izaberete sve da monetizujete i onda dobijete pare znači to vam je to. I šta još trebate uspod da ispunite, ali to ne mora da znači i mora da znači. Znači, nekih 10 miliona pregleda na shortovima i shortsovima. Znači, shortove što više snimajte, više ću subscribera da dobijete, znači tu više publiku širite, ali gledajte, sadržaj taj koji snimate u običnim videima. Ja ne snimam baš obične videe, ja snimam samo shortove, a uskoro se prebacujem i na videe. Znači, vi snimate videe, ujedno sa shortom, neki kratki snimci iz videa, tako to, neke najave, trte mrte, da vas ne davim. Ljudi, to vam je to, ljudi, rekao sam ukratko šta treba, znači šta treba da se uradi i šta više, AdSense, otvorite tu, vam je balans koliko para i dignete preko računa, znači kad direkt iz aplikacije vama stiže na taj devizni račun, dolaze pare, znači ne morate vi ništa, samo vi imate tu pare. Odete do bankomanta, podignete pošte, nebitno, zavisi gde vam je to. Da. Ništa, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da sam pomogao i da ste saznali nešto novo. Vidimo se, pozdrav!